omboleza akili ya uvivu, akili bila ya kazi kamfanya Daudi kumwona Bethsheba. Yanavuruga mawazo ya mbingu, chunga akili ya uvivu wakati wowote ni washa ya shetani. Na omboleza akili ya uvivu, akili bila ya kazi kamfanya Daudi kumwona Bethsheba. Yanavuruga mawazo ya mbingu, chunga akili ya uvivu wakati wowote ni washa ya shetani. Kwa mara nyingi nimetamani kuwaza ya mbingu, ninarudi pale pale, shida ninayo ni moja, nafungua washa ya shetani moyoni. Hivyo basi akili ya uvivu yanipotosha, akili ya uvivu yanimaliza. Akili ya uvivu yanipotosha. Omboleza akili ya uvivu, bila ya kazi kamfanya Daudi kumwona Bethsheba. Yanavuruga mawazo ya mbingu, chunga akili ya uvivu wakati wowote ni washa ya shetani. Na omboleza akili ya uvivu, akili bila ya kazi kamfanya Daudi kumwona Bethsheba. Yanavuruga mawazo ya mbingu, chunga akili ya uvivu wakati wowote ni washa ya shetani. Usikae bila kufanya kazi Mkristo mwenzangu, usije ukapotoshwa, mwovu atakudanganya. Ufungue washa ya shetani moyoni. Hivyo basi nakualika leo, waza ya mbingu, nakualika leo, uwe na dini. Akili ya uvivu sikupotoshe. Omboleza akili ya uvivu, bila ya kazi kamfanya Daudi kumwona Bethsheba. Yanavuruga mawazo ya mbingu, chunga akili ya uvivu wakati wowote ni washa ya shetani. Na omboleza akili ya uvivu, akili bila ya kazi kamfanya Daudi kumwona Bethsheba. Yanavuruga mawazo ya mbingu, chunga akili ya uvivu wakati wowote ni washa ya shetani. Na omboleza akili ya uvivu, akili bila ya kazi kamfanya Daudi kumwona Bethsheba. Yanavuruga mawazo ya mbingu,